Anguvusele mbukeli wetindzaba telulwimi lwesiswati la ku SABC. Sithetfula bukhoma e-Auckland Park eJozi etindlini tekusakatante SABC lishonile. Asibongeke ukuthi ukhethe thini. Nati lethamba embili lomuhla. Gauteng is the wealthiest province in the country and the region. And this wealth must translate into the improved quality of life for our residents. Umphathiswa wetemafa nekutfutfukiswa kwemnotfo eGauteng Lebohang Maile wetfule luphakelo timali lwesifundza lweminyaka timali wa 2025 kuya ku-2026. This is not a new argument. It's the same argument that was advanced and rejected by the Constitutional Court in the ETV judgment. I-ETV ifuna kucacisa kabandi embi kwenkantolo lephakeme yaseGauteng lehleti ePitoli ukuthi akusiko ukuthi yona ifuna kuphatamisa tintfo ekutheni kwendlulelo esigabeni sekusakata ngekusebenzisa ubuchwepheshe besimanje. Bafana batla mo Polokwane Peter Mokaba Stadium. I'm encouraging everybody or come. Let's support Bafana. No Peter Mokaba Stadium 21 March. 6 o'clock kick off. Ahamba kahle emalungiselelo ebafana ePolokwane njengobe kulindzeleke ukuthi itfola netulu nelele sonto emidlalweni wekuhlungela indzebe yemhlaba. Umphathiswa wetemafa nekutfutfukiswa kwemnotfo eGauteng Lebohang Maile wetfule luphakelo timali lwesifundza lweminyaka timali wa 2025 kuya ku-2026. Maile unikete lesifundza ihafu ya trillion wemarandi letawungena tukwematiko lahlukene. Litiko letemfundvo litfole 69 billion wemarandi kwatsi-ke letemphilo latfola 66 billion wemarandi. Wethembise kuvula ematfuba emsebenti. Umphathisi welitiko letimali nekutfutfukiswa kwemnotfo eGauteng Lebohang Maile wetfule luphakelo timali lwesifundza namuhla etindlini tesishayamtsetfo. Maile utsi batobane nkomfa yekutshala timali lenyanga letako lehlose kwenta imali lengetulu kwa 800 billion emarandi eminyakeni lemitsatfu kuya eminyakeni lesihlanu letako. Wengetengele ukuthi kule minyaka lesihlanu leyingcile uhulumende wesifundza utshale imali leng-15.1 billion emarandi emabhizinisini asemalokishini laphetfwe bantfu labasikati, bantfu labasha, bantfu labakhubatekile nabo mabuye embini. Service delivery that drives the development of sustainable communities. It supports inclusive and sustainable economic growth. Gauteng is the wealthiest province in the country and the region. And this wealth must translate into the improved quality of life for our residents. Research by the Maile utsi kutfutfukisa kwetakhiwo ncandi kudlala indzima lenkulu emnotfweni walesifundza. Utsi imiklamo yetakhiwo ncandi ivule ematfuba emisebenti. Utsi takhiwo ncandi letiyamene netemfundvo tidodvwa titawuvula ematfuba emisebenti langetulu kwa 13,436 kantsi kulungisa nekwakhiwa kwemgwaqo kutawuvula ematfuba emisebenti langetulu kwa 12,000. To accelerate infrastructure rollout and address the persistent delays that have stalled the province's development, we are fully leveraging the reconfigured budget facility for infrastructure. The introduction of multiple bid windows will ensure that priority projects spanning roads, energy, water, and urban renewal are submitted, approved, and implemented without unnecessary bureaucratic delays. Utsi Gauteng neLimpopo bavumile kusebenzisana kwakha umzila wesitimela lotawusetjentiswa kuhambisa bantfu nempahla kuletifundza totimbili. Takhamuti taseTshwane tingaba setfubeni lekuhlomula kwesulelwa tikweleti letenta 70 wemaphesenti letindzala kwengca tinyanga letilishumi letengcile. Labeswele nemiti leholwa bantfwana batakwesulela tonke tikweleti tabo. Kantsi-ke loku kuluhlelo lekukhutsata takhamuti kutsi tikhokhele tidzingo letiphakelwa kumasipala. Lisekela lasodolobha waseTshwane lithi lo masipala sawukoleke imali lecishe ifike ku-90 wemaphesenti lebawukoledwa yona. Kepha takhamuti bosomabhizinisi nematiko ahulumende bakweleta leli dolobha leTshwane imali lelinganiselwa ku-30 billion emarandi. We realized that 90 to 95% of those who came forth with the so-called fraudulent are the people who were refusing access for our officials to do metering and are the people who are not paying the bills. So on those that are legitimate, we do make the changes and ensure that the proper billing is done.
Ukhona nashwele kulabo labacikele phasi itigubhu tagesi kepha lo musa uphela kanye nalenyanga lesetulu. We're going to waive the 29,000 tempering fee only if you come forth and you allow us to install a meter. That's what we're doing. Kusenjalo leli dolobha licedzele uhlelo lwayo lokuhlolisisa tindlu ukuthi titokhona kukhokha ema-rates kanti intengo lensha itawucala mhla lulunye enyangeni yakholwane lo nyaka. Njengoba selisonzela lelanga ligcinwa ngalo kushintsha emakhadi esasa laligolide kuya kulamnyama, isasa iqinisekise ukuthi bonke abantu labatfola sibonelelo sahulumende batayitfola imali yabo. Bangetulu kwa 1.4 million bantu lekudingeka ukuthi bashintshe emakhadi abo esasa ngaphambi kwekuthi kufike ilanga lekuvala ngalwesine. Ngekusho kwelitiko letekutfutfukisa tenhlalakahle lamakhadi ashintshwa ngenxa yokuthi aphelelwe isikhathi. Kuqale lo mnyaka lophelile ngenyanga yenyoni icucutela abantu labathola sibonelelo sahulumende ukuthi bashintshe emakhadi abo kusuka kula golide kuya kulamnyama. Bekulindeleke ukuthi kushintshwa kwalamakhadi kugcine lenyanga lephelile kepha ngenxa yekukhala kwesive lesikhathi sangedwa kudzimade ukuthi kube ngomhlati nge-20 lenyanga lesetulu. Isasa yexwayise emakhasimende ayo ukuthi angeke akhona ukuthola imali kuma ATM nasetitolo uma ngakashintshi lamakhadi kepha atayitfola emaposini nakucala lenyanga letawuthwasa. There is close to just above 1.6 million people who still have to migrate from the SASSA gold card into the black postback card. But we can make mention of the fact that post the 20th of March, people will still be able to swap the cards. The only problem may arise in April when people are supposed to go get their money. Kusenjalo usagcwele itigangu umsolwa we-11 losolwa ecaleni lekukhwabanisa imali lengetulu kwesigidi semarandi. Basolwa labali-10 bavele enkantolo yamantshi welenasia eningizimu yeJozi ecaleni lekukhwabanisela SASSA imali lengetulu kwa-250 million wemarandi. Labasikhombisa kulababoshiwe bebasebentela isasa kanzi labathathu bangemalungu emphakathi lafaka ekhathi nalo Tsabuke Ethiopia. We're certainly not in a position to proceed. Emva kwemhlangano wangemsombuluko wekusebenzisana, iSACP neANC tivumelene ngekusukumisa ngekubambisana luhlelo lolutawunonophisa lihlelo lwesihlela kabusha lomfelandawonye. Lomhlangano wangemsombuluko bowuholwa ngumengameli Cyril Ramaphosa namapalane jikelele weSACP Solly Mapaila. Kulomnyaka lophelile iSACP yamvakalisa ukukhatsateka kwayo ngendlela iANC letiphatha ngayo nakuta eludzabeni lwesihlela kabusha kwalomfelandawonye. Lokwaholela ekutheni vele nesinqumo sekungenela lukhetfo ngekudimela. iSACP iphindze yagceka kakhulu iANC ngekusebenzisana neDA kulohulumende welibumbano. Letinhlangothi letimbili titsiteke titawatisa tinhlangothi tato ngesinyathelo lesiya embili emva kwaloko ke bese tatisa umphakathi. I-e.tv ifuna kucacisa kabandi embi kwenkantolo lephakeme yaseGauteng lehleti ePitoli ukuthi akusiko ukuthi yona ifuna kuphathamisa tindvo ekutheni kwendlulelwe esigabeni sekusakata ngekusebenzisa ubuchwepheshe besimanje. Lokhu ke kuta ngemuva kwekuthi i-e.tv neMedia Monitoring Africa kanye ne-SOS Support Public Broadcasting Coalition tiye enkantolo ukuthi kungagcinywa lokusakata kusetshenziswa kwelihlelo lwakadzeni lekusakata in analog. Laba ke labafake isicelo bathi uma ngabe sinqume sekucima samhla tinge-31 kule nyanga lesetulu tigidzi tetakhamuti takuleli ngeke tikwati kubukela mabonakude. Advocate Marcus Gilbert SC lomelele i-e.tv uthi ke bamangali bayalusekela luhlelo lwekushintsha kepha ke kumele lwendiwe ngalokusemthethweni. I-e.tv icacisile ke ukuthi inhloso yayo kuya enkantolo ayihlangani nekusebenela kwayo kwenda inzuzo kule mitamo yayo yekufuna kumisa kungacinywa kusakata kusetshenziswa kweluhlelo lwakadzeni lapho itse khona ayilwi nawo kepha kumele kusetshenziswe tindlela letingito. This is not a new argument. It's the same argument that was advanced and rejected by the Constitutional Court in the e.tv judgment. The court said at paragraph 106 of the judgment, although it is reasonably conceivable that e.tv has a commercial interest in this matter, the nature of this litigation is constitutional, which is for the benefit of millions of indigent persons in South Africa.
Inkinga lekhona la ngulokuthi abantu abanyendi bakuleli angeke basakhona kubukela umabona kutse uma lo mncamla jucu uchubeka. Laba abafaka isicelo bathi lesinqumo lesi siyophambana sethembiso sahulumende sekuthi kumele kube bede losalela ngaphandle. Nalokuthi lesinqumo sithethwe ngaphandle kwekutfola kahle tonke inhlangothi ukuthi tona titiva njani. Nalokuthi uhulumende usekutheni kucetha kuniketa ngama set top boxes kulabo labadingako njengoba bathenjiswa ngaphambi ukuthi kushaya mhla 31 kulenyanga lesetulo. Ngetolo kwaloko kuyoshiya inhlangano tekusakati kakhulu kati SABC njengenhlangano lesikatela sive isengcupheni kulahlekelwa babukele uma kushaya mhla lulunye kulenyanga letako. Lekuyinto lesekuleti inhlangano timele letimelane sive kanze tibuye tamelana na e-TV. If you switch off analog transmission before a sufficient number of audience members have managed to migrate to be able to receive digital transmission, you will devastate the operations of these broadcasters. Kuyaqhubeka kulelo kwalolu cabanga imphendvulo yemmeli wenduna etekuchumana tebuchwepheshe. Sikubutile mbukeli ukuthi njengoba liyasonzela ilanga lecishwa kweanalog ngekubuka kwakho kutawuba nemthelela longanani icishwa kweanalog emitini leyethembele etinhlelweni tamabona kudze letfolakala mahala uphendvule kanje. Kuzoba nomthelela omubi kakhulu ucisha kwe-analog ngoba ngampela imizi eminingi isasebenzisa un-analog. Imizi eminingi sinama aerial phekwezindlu, so kuzoba nomthelela kakhulu ngoba abantu abaningi bahlulekile ukuya emaposini bethole lama satellite akhona betholakala bahlulekile ngampela. Ngibona ngazathi asikho isidingo sokuthi kucishe analog njengalokho sazi ukuthi akunabantu abentulayo abafisa ukuthi bebone umabona kude. So manje macishwa lo analog abantu abakwazi ukuthi beyibukele i-TV mahala. E-TV kunenge sikutholayo kakhulukazi izindaba siyathola nokuthi kwenzakalani ezweni. Kuzoba nzima ngempela ukucisha kwalolu hlelo ngoba abaningi kakhulu abantu bebethembele kulona ngoba phela ngokwamazinga ethempilo asilingani. Nathi ngokubona kwami angeke kube nenkinga ukucisha kwe-analog ngoba phela bakhuluma kusesenesikhathi ukuthi kufuneka wonke umuntu avele ngaphambili ukuthi uzohluleka bese aya lapha emaposini ayogcwalisa amaforms ukuze azothola yona le yamahala etholakala lapha eposini. Kuzoba nomthelela omubi kakhulu ukucinywa kwe-analog emsakazi ngoba phela abantu abaningi phela bathembele kuwo lama channel. Angithi abantu abakhona ukubhadala abasebenzi akuvula amathuba omsebenzi abantu bazokwazi uku-enjoya nabama-benefits ukubukela i-TV kahle baxolele ingathathwa. Lona ngombono wembukeli iSABC ngeke yetfesa ukuthi iphendvulela ngawo. Umphathiswa wetetimali eMpumalanga Bonakele Majuba ubeke etafuleni imali lenganga 66.2 billion wemarandi. Litiko letemfundvo kulesifundza ngiso ke lesithole sabelo lesikhulu kuloluphakelo timali talesifundza. Lelitiko liniketwe 28 billion wemarandi kanzi litiko letempilo lithole 19 billion wemarandi. Onke ematiko abukene nemisebenzi wekuphungula tindleko. Umphathiswa wetemafa Bonakele Majuba uncuse onke ematiko ukuthi asebenzise imali ngendlela lefanele kwentela kwetfula kahle tidzingoncanti. Litiko letemfundvo labelwe 28 billion wemarandi lotawubuka kwakhiwa kwetakhiwoncanti netinhlelo tetemfundvo. Kwathi litiko letempilo labelwa 19 billion wemarandi. In the official opening of legislature last year, the Honorable Premier, we are indeed investing in the education of our children. The 2025-26 appropriations bill allocated the largest share of the provincial budget at 28 billion, 732,641,000 to the Department of Education. Ganzike emacembu etepolitiki abenemibono leyehlukene ngalolu phakelo. You know, the budget for 2025 is really a concern. It wouldn't make one happy because if you look at of all the projects that have been promised to the communities in Mpumalanga province, none of those has been implemented faithfully. So emalunga esishaya mthetho alinzeleke ukuthi abukete lolu phakelo ngalwesine. Asikomukele mbukeli lesigabeni sesibili setindzaba tesiswati uma ucetsa ngena tisekhona hlala nathi.
Tindiza tetimbi tase-Israel tihlasele ngetikhali tasemoyeni eGaza. Loku kuhlasela lokusetulu kusukela kwaba nezivumelwano sekubeka phansi tikhali ngenyanga yaBhimbidvwane. Going to be another filled day for the Israeli forces who will continue. Sikhulu lesetu leGaza sithi kubulewe bantfu labangetulu kwemakhulu lamathatfu. Lokuhlasela kutfuse umhlaba wonke njengobe kuphule lezivumelwane lokubese kutfusa ngekuthi ingase lembi ichubekele embili. Thembisa Fakude longumcwaningi uthi kuyachubeka lokubulawa kwebantfu ngesihluku eGaza. Fakude uthi Mengameli waseMelika Donald Trump lekunguye lothinzekako kulokubulawa kwebantfu eGaza usatochubeka kanti uphinze wathi lokuphula kwezivumelwane sekuma nekuchubeka kuhlaselana kuyothikameta umnotfo emhlabeni. Nasivakashela itimeko tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nelicathaniswa netimali takulamanye emave. Kutemidlalo ahamba kahle emalungiselelo eBafana Bafana ePulukwane njengoba ke ilungiselela kubambana ngetihlutfu nelele sonto emidlalweni wekuhlungela indlebe yemhlaba. Leli qembu licale kutilolonga lamuhla ekseni kanti balandzeli banxuse bantfu nebatsanzi betemidlalo ukuthi bagcwalise inkundla iPeter Mokaba ngolesihlanu ngensimbi yesithupha. Bafana Bafana mo Polokwane Peter Mokaba Stadium. I'm encouraging everybody or come. Let's support Bafana Bafana. No Peter Mokaba Stadium 21 March. 6 o'clock kickoff. Uskawasi Tewata Kaila Bafana Bafana ba ready. Baroka World Cup qualifiers. Kalimpopo Arena. I'm ready to see Bafana Bafana live at Peter Mokaba Stadium. Like we've been waiting for such moments around Polokwane. Okay, I'm happy because they're coming to our Peter Mokaba Stadium. So we're gonna be there to support. We actually just want to encourage them to buy tickets in their numbers because right now we are actually standing between 13 and 14,000 and we can do better. With this kind of activations that we are doing here at Paledi Mall and many other malls that we have actually done that, we can definitely hope that we are going to fill up Peter Mokaba Stadium. Bafana Bafana will win, for not. Asasi shelele embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi kulethamba embili kulethuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu lishonile. Alishone Rebecca sibusele kweni lisimba lakho egoli siyavusana kumbukele kuzoba teswati khona ke ekhaya siphethe nathi ke kuzoba lithinza liphakela imali kusifunda seMpumalanga njengoba umphathi welitiko letimali kulesifunda seMpumalanga eMisibo nakele majuba bekaze ke etfuna nalo liphakela imali elangene la namuhla sineke umphathi ukuthi ke sitaweni abakabani nganalo uLtsaba ngetilo lokho sinelobisi la kasasa kuleli vele eNingizimu Afrika njengoba ke uyasonzela nawo ke mncamla jucu kwamhla ka20 kusuke abantu bakuleli bashintshela ke nawo ke makhadi abo batfole ke makhadi manje kuteke bakwadi chubeka batfole imali yabo yempesheni kulelive sinalo ke lelo visi nakulelo hlangothi kuteke sitawuqashisa kabandi yena ke umlalela ke sibonga isikhathi sakho nelisimba lakho eJose Rebecca nizama balehle mbukele kuwe ekhaya. Sibonga kakhulu kuSibu Phansi Mbombela tiyaguqeda lomuhla tikhona telulwimi lesindebele kusasa kanti uma kubumbana isikhombisa lomuhla tikhona tesixhosa kuyo lenkundla sikhona nesimo selitulo ngemva kwetitolo ungaphuthelwa nisale kahle. Ngetelashona lingena Nzabatalo kanjalo ngetelashona lingenaso simo selitulo sibo kakhulu eGrebeka kanti ke masibuka sithombe sethu kusishwa namuhla akhombisa kumahla kakhulu ke mathuba emvula mawubuka ke la ingcenye esifundza ke la iFree State kuphukela la isifundzeni eGauteng kanjalo nangale ingcenye nesifundza iMpumalanga uhlele esifundzeni kwaZulu Natal kanti ke limbonye ngemafu etfundzeni leTheLgwini nelivengwala lomuhla kanti ke naselangeni lakusasa akhombisa kuba khona lawo mathuba emvula labonakala ke anyuke lesifundzeni iMpumalanga njengoba sola lapha kuye ke la 60% nengcenye esifundza ke la eGauteng kanti ke likhombisa kuba nenkungu le yawukhasa phasi ke kusasa ekseni njengoba lapha kuye ke la 30% ingcenye nesifundza ke
la i-Free State kanti ke iNorthern Cape ngalo muhle likhombisa ke ngibonya ngemafu njengoba elivulile etfundzeni lethu eligwini nelive ngalo muhle kanti ke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service likhombisa ke kuduma kakhulu mabuku ingcenye esifundza ke la iKwaZulu Natal eMpumalanga nayo ke la iGauteng kanti ke ngenxa yokushisa lokubonakala kuSentshonalanga Kapa ngahle ke kucubuka umlilo lotsite emadluleni la khona mabuku ingcenye esifundza ke la iWestern Cape kanjalo ke la nengcenye esifundza sayo ke la iNorthern Cape ngalo muhle kanti ke masichubeka sikubukela ke la emazinga ekushisa kusingabe ke emenjani kakhulu kati elangeni lakusasa masibuka ke lasifundza iGauteng ngalo muhle likhombisa ke la kuphola mabuku ePretoria iBroncospress eJohannesburg ihleli lapha kuye ke la 22-21 lapha ke la eSprings kanti ke sifundza iLimpopo ngalo muhle kufuthumele eMusina njengoba lapha kuye ke la 28 mabuku kanzawo lifana nabo Phalabula lifuthumele kuBhekasford lapha ku28 buMokopane lihleli lapha kuye ke la 25 kanti ke sifundza iMpumalanga ngalo muhle mabuku kanzawo lifana nabo Mbombela Mkhondo Standerton lihleli lapha ku22 kubomashishini kanti ke Sikhukhuza likhombisa ke kufuthumala njengoba lapha kuye ke la 26-18 ngale ke Carolina sifundza KwaZulu Natal eMnambithi lapha kuye ke la 26 ngale kuBoFryhead lobeke lifuthumele kuleto nzawo letoke kanti ke lipholi leKokstad boPort Shepstone boDurban lapha kuye ke la 28 lifuthumele kuleto nzawo letoke sifundza ke Eastern Cape mabuku kanzawo lefana nabo Grafi kuyashisa njengoba lapha kuye ke la 33 kwanoJole nakhona lihleli ku33 bomalitswayi likhombisa ke la kuphola mabuku kumakhanda kuyashisa nangale kuBocebeka njengoba lapha kuye ke la 30 kanti ke iWestern Cape indzawo lefana nabo Fredendal boGlen Williams lishisa likhipha umkhovetsheni njengoba lihleli lapha ku40 mabuku eCape Town lihleli lapha kuye ke la 32 ePfort West lihleli lapha kuye ke la 34 ngorelo muhle mabuku nakubo George nakhona khombisa ke la kushisa kuleto nzawo njengoba liku30 eNorthern Cape indzawo lefana nabo Springbok lihleli lapha ku34 boCalvina kuyashisa kuleto nzawo leto mabuka kuKuruman lapha ku27 ilipholile nobeke lifuthumele kuyashisa ke iKimberley buDA lihleli lapha kuye ke la 29 lokusho ukuthi lifuthumele kuleto tindzawo leto kanti ke la sifundza iFree State ngalo muhle mawuye eMpumalanga yalesifundza likhombisa ke kuba nemvula kepha ke likhombisa ke kuphola njetindzawo mabuka kuSasolburg lihleli ku24 Frankfurt kwehlele kuBethlehem lapha kuye ke la 23 lapha eVelcom lihleli ku28 lokusho ukuthi lifuthumele kuleto tindzawo leto wehlele boHarriet ngolelo muhle kanti ke Porterville nakhona hleli lapha kuye ke la 29 kanti ke sifundza iNorthern Cape mabuku kanzawo lefana nabo Toscal khombisa ke la kufuthumala ngalo muhle mabuka ke indzawo lefana nabo Vryburg lapha kuye ke la 27 ikakhulu kade mawuhlele endzaweni lefana ke la nabo Taung lapha ku27 kubuye boBlue Move njengobona naso lesifundza lesinye ke lesikhombisa kuba nemvula mabuku kanzawo lefana ke la nabo Ottosdal ngolelo muhle angisho ngesikungako bengikuphathele kona busuku abube ngilobuhle